Ngiyanibingelela nonke egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu bazalwane. Siyaqhubeka from ku-previous video leyana ebesishuthile bazalwane yakhatha, so sizoqhubeka kulena-ke about ukuthi imibhalo ithini ngoJesu Kristu, iyabonakalisa na ukuthi uJesu Kristu unguNkulunkulu. So sizoqala ngomkhuleko-ke bazalwane, sichubeke siye phambili. Baba somandla, mdali wezulu nomhlaba, siyabonga Nkosi, siyabonga Mesiya, siyabonga Moya Oyingcwele ukuthi usiphe Baba amazwi akho ukuthi sizokwazi ukuphila, ngoba amazwi akho awukuphila. Ushilo ezwini lakho kuMathewu 4 Nkosi yami verse 4 ukuthi umuntu akaphili kuphela ngesinkwa ngokudla, kodwa uphila nangamazwi wakho wonke uNkulunkulu lawo owabhalela eBhayibhelini. So sibiza wena Nkosi ukuthi uzosifundisa izwi lakho, usifundise konke kumele sikwazi nokumele ukuthi sikukhonze kuko ngako wena Jehova. Siyabonga Jehova, siyabonga Nkosi, in Jesus name, amen. Okay bazalwane, siqhubeka kuyo imibhalo futhi eveza ukuthi uJesu Kristu ungubani. Sizoya ku John siku John 20 verse 28 lapho uThomas bazalwane ekhuluma khona noJesu Kristu, ebonakala uJesu Kristu mayesekabuya ekubethelweni esiphambanweni nasekavuka kwabafileyo, ezibonakalisa kubafundi bakhe bazalwane. So nango-ke uThomas akakholwa ukuthi uJesu Kristu uye ovukile lona kwabafileyo. So uThomas uthi masekambonisa uJesu Kristu imbobo lezi ezila esandleni, useyaphendula kuThomas ngokuthuka ukuthi ngempela inkosi yamakhosi, ngempela uNkulunkulu ophilayo uJesu Kristu. Wase ukholwa ngokubona kuThomas ngokuthi ebone ukuthi ngempela uJesu uvukile. So nango kuThomas ku-28 uthi uThomas waphendula wathi kuye, Nkosi yami, Nkulunkulu wami. UJesu wathi kuye, ngokuba ungibonile ukholiwe na? Babusisiwe abakholwa bengangibonanga. Izibonakaliso eziningi uJesu wazenza phambi kwabafundi bakhe ezingalotshiwe kule ncwadi. Kodwa lezi zilotshiwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu unguKristu, indodana kaNkulunkulu, nokuba nikholwe nibe nokuphila egameni lakhe. So konke lokhu okulotshwe la kule ncwadi iBhayibheli bazalwane, kulotshelwe ukuthi thina sikholwe ukuthi uJesu Kristu unguKristu. Nakuzwa lokho bazalwane. So uma ungakholwa ukuthi uJesu Kristu unguKristu, awungeke usindiswe, awuvuleki umnyango wasezulwini, ngoba sonke singenwa ngokukholwa. Laba abambethele esiphambanweni bambethela ngoba bebengakholwa uma ethi unguKristu, uma ezibiza uNkulunkulu, uma ethi uyindodana kaNkulunkulu, bebengekholwa. Masithi uyindodana kaNkulunkulu siyazi ukuthi umuntu sithi uwumntwana womuntu ngoba ezalwa umuntu. Inja sithi inja iwumntwana wenja ngoba izalwa yinja. Manje uJesu Kristu uzalwa uNkulunkulu, yindodana kaNkulunkulu. So umuntu ozalwa uNkulunkulu njengoba uJesu Kristu ezalwa uNkulunkulu, uNkulunkulu ngoba uphuma kuNkulunkulu, akaphumi kithi emuntwini. So yiko sithi uJesu Kristu uNkulunkulu bazalwane, because uJesu Kristu nakuthiwa indodana kaNkulunkulu kusho khona ukuthi uNkulunkulu ngoba unobuNkulunkulu ngenxa yokuthi uye waphuma kuNkulunkulu weza emhlabeni. So bazalwane, ukukholwa kuyosiza ukuthi sikhona ukufunda izwi lenkosi, kodwa uma sinokungabaza angeke sikhona ukuthi siwawine lamasoul uma thina singayishumayeli siqiniseke ngalo Jesu simkhonzayo ukuthi kahle kahle yena ungubani. So sizofunda elinye ivesi ke bazalwane, ivesi leli liku Romans 9. Ngiyathemba ngathi ngilifundile bazalwane leli ku Romans 9 kule previous verse, ithi ngiqhubeke phambili ngiye kwelinye bazalwane. Okay, leli libaluleke kakhulukazi because leli likhulunywa uNkulunkulu uma esitshela ukuthi uJesu Kristu ungubani,
emibhalweni uma etshela uPetro emibhalweni uNkulunkulu, ngoba kuvamise ukuthi uJesu Kristu masifunda sitshelwa uPaul siphinde sitshelwe nangabafundi bakhe bafakaza ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu. Kodwa kulombhalo sithola uNkulunkulu ekhuluma noNkulunkulu, ngoba ngesinye isikhathi sithola abazalwane baba nenkinga yokuphendula umbuzo lo ukuthi why uJesu Kristu waye esiphambaneni wakhuluma amazwi ukuthi Eloi Eloi lama sabakthani, okungukuthi Nkulunkulu wami ungishiyelani na, ukuthi uNkulunkulu angakhalela kuNkulunkulu ukuthi umshiyelani. Siyathola imibhalo iyafakaza kakhulukazi ukuthi uNkulunkulu wayenako ukukhuluma noNkulunkulu. So lona umbhalo yiwo omunye wemibhalo ofakaza ngendodana okhuluma ngoNkulunkulu, uNkulunkulu ekhuluma ngoNkulunkulu, esitshela ukuthi uJesu Kristu uzoba ngubani ekuphuma emlonyeni wakhe uNkulunkulu. So sizofunda kuHebrews 1:8 ithi kepha ngendodana, ngoba lemibhalo singafunda phezulu nyana sicale ku7 kuHebrews 1:7 ithi ngezingelosi uthi uNkulunkulu ngezingelosi uthi owenza izingelosi zakhe zibe yimimoya, izikhonzi zakhe zibe ngamalangabi omlilo. uNkulunkulu owenza izingelosi zakhe ukuthi zibe yimimoya, izikhonzi zakhe zibe ngamalangabi omlilo. So uNkulunkulu uyasichazisela ngeingelosi, akusiyo ingelosi uJesu Kristu. Uzokuchazela uJehova ukuthi ungubani uJesu Kristu. Ku8 ithi kepha ngendodana uthi uNkulunkulu uJehova uqobo lwakhe isihlalo sakho sobukhosi uNkulunkulu singesaphakade naphakade, intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho, uthandile ukulunga wazonda okubi. Ngalokho ke uNkulunkulu wakho ukugcobile ngamafutha enjabulo ngaphezu kwabafowenu. So uJesu Kristu kuyabonakala ukuthi uNkulunkulu yena ngokwakhe wambiza ngokuthi uNkulunkulu. Lewe iyaphetha ke manje bazalwane ukuthi indodana ibizwa uyise ukuthi uNkulunkulu. So namhlanje bazalwane ngiyathanda ukuthi lemibhalo uNkulunkulu ngathi angayenza umusa isebenze kini, ningasabi ngokungabaza ngoJesu Kristu, futhi kungasabi khona umuntu omlinganisa nomuntu, futhi kungasabi khona umuntu ongamqondi lo Jesu esimkhonzayo ukuthi wayesihleli kangaka egameni laka Jesu, wayesihleli kangaka kuJesu Kristu, wayesithi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi wethu. Ngoba uNkulunkulu wehla bazalwane ebuNkulunkulweni bakhe wazofela thina, wafela izono zethu ukuthi sisindiswe, singasabi abantwana besono kodwa sibe ngabantwana abalungileyo bakaNkulunkulu, a righteous man of God. Ngenxa yenkosi yethu uJesu Kristu sithi makabongwe uJehova, sithi hallelujah to God, glory be to God. Mayibonge inkosi yethu uJesu ngako konke kwenzile, nako konke esakwenza, naloko asazokwenza nokubuya kwakhe sihleli njalo egameni lithi hallelujah, glory be to God. Ngiyabonga bazalwane, inkosi yomusa ibe nani, in Jesus name, amen.